Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, adamot gayam ti barbaro asilpon ni Marituyang. Ay, Wayne, adamare. Ay kat nasayaat tapno adan to pagbuybuyaan nyo inton awan ar-aramidon yaw. Wayne ngam utang mo dayjay. Pangalalaan na ngay kung ba't ipagbayad na. Utang? Wayne maray, inlon na dayjay iti kooperatiba anak imembruan na. So nga, naimbag no pakairanudan austo, ngam saan mo't maray. Kat manungay ti pinangalan Jak ambaw, kasla 14,000 di kunana. Ay, una yan. Naginamot taon. Wayne nga rod maray. Jak amuan no pangalaan na iti pagbayad na. Tadyak kayat day tabayadan. Gaputa saan unay ang mapagnumaran. Ilay video mo tento yan. Kaya't kung aron nga enjoyin ti camera na day ti kabarbaro a cellphone kao. Upgraded ko naman. Nag-clear ti camera na si Yeah. Wun ba dong, iso ano ag picture ka, makita dagiti ado akamora. Ay! Yeah. Wun mal. Ay kat may ano clear to yan. Tapno makita, kinalaan mo. No nalaada. Kinayatnak mo taya. Ay, agbababawi ang arad. Kasta unay, ti pa nagbabawi. Anya? Wayne, iso pa nga asim man. Di ka unay aglablabay. Tama nga no pagtalawang ka di na oras. Anya? Oh, ag-selfie tayo man ko kumaray. Ay, katuan Tapno adaman remembrance tayaw. Nako namon, maray. Ay na, nagmayat mo't gayam day ta cellphone mo, mare. Ay, wun amaray. Ay, nangina day tayo. Iso at talaga na pintas. Apaw? Ay na, ibagak tuman mo't kan ni Enteng, tagumatang itikasta. Ang, sigurado adi na kayat. Bayamon maray. Sa nabalit adda mo dito cellphone ka. Sa bagay mo't kit di Di amo mo, di ag Facebook, maray. Ay, kaun na maray. Amukon. Amuk pa yun ati ag-post kan ag-comment. Amuk pa yun ti ag-tiktok. Ay kat mayat maray. Saan kan maburburing ijabalayaw? Ay, wun maray. Talaga asanag. Gaputaan na na ito'y cellphone ko. Aliw-liwa. Ay na, nagmayat jay cellphone ni Marituyang. Apay, umapal ka di ba nang? Medyo. Naimbag pa ni Marituyang. Inggatangan ni Pari Badong iti cellphone na. Apay, ti kunam na bayadan day dya iti cash. Saan? Ay, kayat mo asawan. Uwin, utang day dya. Iso aparikot ni Pari Badong no pangalaan na iti ibayad da. Anya? Uwin ba nang? Kung nangarod ni Pari Badong, nangina unay day dya asilpon. Ngam saan mo't unay mapagnumaran? Win nga agpaiso. Iso abay amon day ta cellphone. Sana balay, taadamot telebisyon apagbuyaan. Kan adamot radyo apagdenggan iti Kapitan Enteng. Unay mo day tantuyan. Nakasandaw, kin nakashorts ka lang. Kit agsala-sala ka dito sa hangot ti cellphone mo. Kasla ka mo't tinagbantay. Hey, ag-video ak nga road ba dong? Ag-content creator ak man. Content creator mo't nga. Basta, maamwam to, inton rugya kunti ag-post iti videos ka. Dahita aki din tin kar-aramida na yun. Imbes ko mga agluto ka. Apay, mabsug kaya, di tangar aramidan. Day talagong unguter aramidam. Dadaal san ti ulaw. Sika, ti dadaal ti ulo na. Gapo di tahulugan na cellphone mo. Isulangin ti dumdumugam. Imbis ko mga agtrabaho ka. Urod ka. Katabadaw, bagan yung mamut ni Nana Tuyang. Apay ka day, ko araw. Kasanaw,
tila mo't ipupus na nga main. Kasla kong maitay, nagpus iti video na ngagsalsala. Ang outfit na tatabadaong masyadong, ay, iwan ka. Anya? Apay, anya titsura na iya, kwarag. Ay na tatabadaong, ati una pa yung teenager iti suot na. Uray kumaano, bagay na, ang saan may, nagalasakitaan. Ay, yan day tanga ramin dito yan. Kuna na ngamin nga content creator ka na. Iso atila ipupos na iti Facebook na. Awan da, kas nati ag content creator tatabadaong. Takaduhan na ita, kat adda swildo da iti Facebook. Angam jay mayat kumamot ati i-content na. Ay, day tati bagbagak a binagtay cellphone ni Tuya. Day tala cellphone nun ngamin ti dumdumugan na kanayan. Di na pa yan masangaw ti aglutaw kapo iti kasi cellphone na. Ha? Kahit yung asawain, saan ngaglutluton ni Nana Tuyang? Sana inkwaraw. Iso ako nak ano agluto ak. Dilangan ka nagtilutaw. Ta makamumot din iti kanan na ak. Ikatam, nagiti pagananay mo to yan. Tingkag picture. Na, apay man na nakastati bagbagam, nagalas mo daytan. Nagalas ko nam. Ngam di mo matam mo, nagalas ti impos mo, abijam. Ha? Hamom ka day. Asika, tisang kadilaw, dagiti kalugaran tayaw. Sika, ti pagsasaritaan da. Gaputa tila ipupos mo ka no, abijam. Anya? Isa, Mike. Nagalas ka no, dagiti suot mo. Ay, di nakibabayin tuyang eh. Di ka agar-aramay, di ti pakaibabainan, kunak ba day? Ha? Sipod na itawag dito barangay kabildatan. Sa anak ang naibabain. Iso asa anak nga ibabain. Papanam, Marituyang. Mapanak man ijay sintraw, marikwanang. Agudong ka. Mapan ko bayadan da ito'y cellphone ko. Kan mapanak man gumatang iti bado kan make-up ko, maray. Ha? Bado kan make-up ko dam? Wun, maray. Tapno addaman usarak inton ag video ak iti pang content ko. Ha? Wun, maray. Adda tinangidanon kanyakan. Asyak kano tisang kadilaw dagiti kalugaran tayo. Gapu iti suot ko kadagiti content ko. Ah. Iso agumatangak manlangan iti barbaro abad bado kan make-up ko. Ay, naimbag ka pa'y tada igatang mau. Ay, katuhan na maray. Ay, nalaing dayto'y kumaring nagremedyo ko naman. Iso nga adda Sige, dahil ta cellphone mo ti sangwam tuyang. Apay, di ka di mabuteng. Amaduling ka. Gapo iti kasi cellphone mo. Anya? Kutuin, Mike. Sipod simangpit ka. Dahil tala cellphone mo ta sa sigaswam. Apay, ti ko na madati naluto akanan. Apay, di ka naglutaw ba daw? Sino ka kumangay ngay lutwa? Mabaling kuma, no trabaho tinagapwam. Angam saan, Mike? Tanapangkalaang gimatang itibadaw kan make-up. Agiraramang kakiidiya. Oho, day talakong ungatar aramidam. Di ka kadimum-umang agong ungay aba daw. Makauma ka ngaminan tuyang. Iswa manipod ita. Agsinatan itibanga. Tapno di ka aglutaw. Sika lang ti agbisay. Anya? Marituyang, amom ka day, sang kadilaw da ka dagiti dadduma akaaruba tayo. Apay ka day maray. Gapo ka no kadagiti ipopost mo. Oho, ti ko nam kiday umapalda kanyak. Gaputa may sa ako na content creator. Anya? Wan maray. Ay na saan siguro nga amo dagita at tao ti lubong ti Facebook. Ken biyag ti may sa content creator. Iso akas ta ti bagbagada. Wano saan? Mga no umapalda. Ha? Wan maray. Ken mga no umapalda iti bado ken makeup ko. Ay, kadagiti mo daduma. Mga no dagitay pinaay ko idi nga agar-arom kanya. Nakita da siksi ako. Wahay! Anya? Wano saan? Dagita kat asawa dagiti followers ko alalakay. Umapaldaga po ta siksi ak. Nang rona tamakit-kita da siksi ak. Ay, si kamot mare.
Nagbaliw ka talagan sipot nagbalin ka a content creator. Ang sapay ko taawan to ti pagbabawyam. Limabas mat itay ni Marituyang, Maray. Day, papanan na kanungay, Maray. Kunana amapan kano agbirok iti mayat a pagsyutingan na. Ha? Ay, artista pa'y gaya man ita ni Marituyang. Artista mo ta sasawam. Kat no ag-shooting ako nam. Ag-shooting tapno ada ipos na iti Facebook na. Wan Maray. Kat ambom, nakamake-up pa'y. Kun naka-shorts iti nakakit-kiteng. Anya? Ay, no kasta. Pudno gayam ti dandanon ni Pari Badong kan ni Inteng. Wan Maray, talaga kasta ti aramid na. Nausam itan nga ag-makeup, ngam di namat ibagay. Ay, unayin day tanan na tuyang. Nakaun-unig mo't day tanan sinaay mau. Ay, maup-upay kan aglaladuta nga road ko araw. Tapay mait. Kasano, posak mo't apos iti Facebook. Ngambas si magayam ti followers ko. Kasano ako mangay makasweldo no kasta. Ha? Inaramid ko mo't amin na bilinda. Basta agpost latang agpost tapno agsweldo. Ang maging gita, awan mo $1 ka. Ay, nanatuyang. Kasano ngamin amaya tanda iti pusmaw, kat nagalas mo't ngamin. Ha? Wan mait. Asino ngay mo't timayat ngamin amang buya kadag iti salam. Uray kumaan, usa nakas da iti itsuram. Naka-makeup kang agpaisaw. Ang kuso-kuso mo't tibuok mau. Naka-shorts kang agpaisaw. Ang madlaw mo't akurang ka iti digaws. Ha? Way, nanatuyang. Kan may saan ngamin akas di ka na yung ti content mo Mangkita kay tinasayat amay content mo. Di adda maadaw nga adal. Saan akumkumpur mila dita. Ay, nukasta nga raw. Agpanunutak man iti sabali nga ipuskaw. Tapno umadaw dagiti followers ka. Anya man nandiya imbagada kanyak tuya. Kaslaado ka no, ti kaapam. Kintilay pupos mo. Kasjay lagayam ti aramidan tapno umado ti followers badong. Ay! Anya. Wan, sipod nagpusak iti istorya may papan iti kabagyan tayo. Adaw tinang follow kanya. Iso ngayon tuloy ko na. Anya. Wan, kadagiti ka pa. Dagi jay agkum-comment asaan ko abagay ti purma. Tinutupak idan na. Tasino da ngay. Tapno dyalat tanag tagtagaray. Apay, di mo amaw. Delikado dahi tangan aramiday. Amok, ngumisardeng kuntaw intun umadaw ti followers ka. Agar aramid ka, iti pakarikutan. Noawanan ta mong nga aramiday. Ingka kay di agdalaw sa bangkag. As simple as that. Tawatam. Wala ka na natuyang. Apay nga impos mo ti panagapad at imiyaw kan ti asawa na. Gaputa amok nga ado ti ag-comment. Ay, di kag pampanunot at talaga na natuyang. Uray kumano di mo impost nga imbarsak ni El na ti malukaw kat naitamay di muging ni Timyaw. Kadagpay sumangamay. Nakitak amis mo idilim mabasak iti balayda. Kanimot Timyaw. Imbarsak na iti ruangan da di kaldero nga awan linaon na. Ay! Makaulukak nga ron ang nakakita. Live nga apat ti agasawa. Iso nga in-content ko na. Ay, mayat pa'y ti kakatawaam. Ang di mo amaw nga inreklamo da kan iti barangay. Anya, inreklamo da kun kunam ko araw. Wal na natuyang. Bawal nga min ti agipupos iti kakasday. Nga main, privacy da dayjay. Anya? Ay namaray, inreklamo da kano ni Marituyang.
Ay, wen nga rod maray. Imbaga kanyak ni Inteng. Ay, oo na yan, ti kasta. Ay, tilan tumet ti ipopost na. Kasano nga men, kat di namot denggan ti maibaga. Noan niya ti kayat na nga ipost na latamat. Binagaan ka no ni Pari Badong ide. Akitaan na ti ipopost na. Ang tisungbat na ka no, mayat no chismes ti ipost na. Ta sigurado nga ado ti interesado. Ay, Ken mayat no adda ti manggura ken kuana. Tapno kanayon kano asubay bayan dati post na. ay, anya nga ita. Nangaramid kat nga rodan iti parikot na. Anya nga ita marituyan. Inreklamo da ka na, gapo ka dagiti ipupus mo. Dayta, ti malala dayta abakay pare. Ah, Di nanto mga minammo ti mabagaan. Ay nabadaw, kapitan, tulungan dak kumahay. Ay, di ka man kundi sangi dita. Basol mo mutlaeng No kumanga mindimngag ka idi kanya. Awan ti parikot mo ita. ay saan nga min anasaya at agipos iti no anya laditan maray. Nangruna no maipapan iti biyak ti sabali. Adda tay kunada Privacy Act. Ay, agbababawi akitan ba daw, Ay, sus. kapitan? Nasaysaya at lakuman anagdulingak. Nga po iti kasi silpaon. Ha? Ngam ti reklamo dak nga po lang iti post ka. Ay agnakam kan maray. Ay saan ba't adakas ti agbalin a content creator ka? Basta sigurado nga awan ti mapasakitan. Noon, kapitan, jakon kaya ta maulit day tawi. Sarda nga akong tag-cellphone kan agpost iti anyala ditan. Tumulong aklangan kini ba daw ijay bangka. Ay na toyang. Saan nga min anasaya at ti adda kaapa na? Kan agi-post iti mabalin apakaisagmakan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.